kwasia na wo dia wo boss no ma wontsena wa me dinner tem asiafo some na mo so wo big platform ya better do to be kan kwasia asem abuafunu ana na mo fo some boss no musika o mo nya o mo dia bia radio station no nipa bi nim be kwan o mo fa so o mo nya musika o asia na wo abetan me do akọ mo tro radio station ni di ma me na me nim radio ko ni di radio no mo tro radio na brown ni kunu kotsena so mo tro ma me na me disi o na tam kakra asia mai abua ba wo join ba eye TV ba ya radio ba mo tro ma me asia ya ni kromo asai and obisi wa bia radio station wono na Ghana ha nyina wo sika wono no wagidi wo Ghana ha kwa asia enya na nsa ya odi di birthday no kosi fia bi e de ma ni nua ma abua mu si wo fo ma fa ne me asia abua funu media fo chobra ne me modi no asia enya nura ya odi di birthday and kosi 2-bedroom self-contained e ma ni nua ma no abua wonu tama me see 6-bedroom abrosan e de ma me nuanom me wo nuanom maako 10 baako e na afim ya ka 9 no me na me to so me yansa obia tini fie kwasia obia tini fie obia rent fie obia tini fie abuafunu wonu tama me see fie ma me nuanom anya nura ya no papa na ose wono na ese waye yi o Ghana ha wo se salemo si ni ho ahwan esa so e wo Ghana ha anya nura ya wo di the birthday e no ko si 2-bedroom e ma ni nua ma no mu ni twasiri wate wasia ya siskani afa ni premani menne mo so asia na mo boss fo na o ma bia radio station ko o ma fa ne me o ma te Ghana na o mo so o ma bia o ma fa ne me abua enre ya no watimi asi abrosan ya mani nuan mu mienu se ni nuan mu mienu na abrosan ba akono so mo be pamu so mo be bubu dan ne no ma chew kwasiafo onu krompo mo respect no na wo abeta me Neat FM na okotena ye ne wa ho Neat FM Ola Michael uni chasere wate Neat FM Ola Michael wo ma me twem wate menni woni producers fo ni nyina num wate okwasia na ode na brown ni kunu betena ho se mukotam obi metena won tane hye me image no Ola Michael wo ya bua pi wate Neat FM wo ya muwa ba me kwasia mo boss no enanu a so odi ni birthday eno okosi 2-bedroom man ni nua ma no mo na mo boss no na fa ne me mo boss no a mo respect no a wo no kra mo se ye nkana sem e wo Ghana ha no anya bia na fa ne me mo ya muwa ma me wate wo ya kwasia ma me wate wo ya ojai ma me wate wo ya knaman ma me wate abua baba na bia radio station ni se for obi kwatena so na mo kodi me matam wo join baba and a BSR radio station in his hair. More quotes now on a minimatum, and I wouldn't say Mara Kromha, and I wouldn't see the constitution. No, I'm not quite so would you be better now radio station. So, I tarnishing image. You people should get ready for me. My boss will see Kana, Sika Finua when you're not fan of Jimwa, on to me to Mofono. I will seal you people. Ola. I will seal the radio station plus you. Some of them Jimmy and Mupenny Sikano or who the office scanning your Ghana. I will seal you in the radio station. Kwasia, what proof do you have? Say, will be a tarnish will be image. Some Kwasia, some way no dear hen kind solia. No, it's radio niso. Now go many more say. No go many more say. Now Moshawomo and Muawate. Kwasia. Na de ono no kura hwe adwuma no so Fada Dickson no ono kura de ni gina hwa me personality any one no ni personality hwa na wani monyam me ne Fada Dickson ni me no hwa na wani monyam ana wo de me akotena TV radio station atanish me image Ola Michael wo yo shine bear wo ye kana man wate abuafunu kwasia mo Fada Dickson no kura mo respect no ono kura mpo mo respect no abuo shine asia man a wo be fa wo bia betena wo radio station amana be gumi mi hu fidia pagya wo kwasia mo boss no mu panifo no mo bia radio station o mani breme o o mani breme ana na me kotena radio no so reviews am me mamo me mamo 1 point something k kwasia fo enwan kna man ma
da ben na moye program anya 1.5k da aya mo go fa mu CEO no ametena so na mu interview na brabom mu CEO na so oton cassette ansa no ye yie no mo go fa de metena radio ni so na mu discuss no kwasiafo anaya mo di se mu CEO no on tell me wo bibia mu. I am telling you people on tell me wo bibia mu wasia awo la Michael akofa na ana brown ni kunu akotam obi a mimi nimu ni babia Sunday mo be bom nsama mama Sunday mo boss no wafa workers otuo omoka no sa na me so bi wo workers am tuo omoka enough is enough aya mo nkotam mo si wo na odi ni birthday a afa ni watimi asi wo hunyansa so onipa wunya ska e wo se wo si fie ma wunua no no afa ni wo hunyansa sai e wo se wo si fie ma ni nua no no mo ko kan kire ne se me si fie poly 9 abrosan me si abrosan poly 9 ade ma mi nua no no enya na o eye 2011 ana me boss abra no eti wono nya ne enya ne class ne me enya na fa ne me 2022 and work with 2-bedroom story building dia mani nua no enya na fa ne me kura wo krom ha o eti se mo pobia tanisi ni image a mo nko na mo nko fa no na mo fa no met na muti ni TFM ho na mo tanisi ni image kwasia bia sole anu akwa kotina radio so abua bia o say he and his dogs and I say he is a dog. Kwasia ya na omo sua enya ya na ya kire cars ema musi yofo be sua ye ya na ya kire cars mo be sua ye kwasia ya siska ni afani any premani na wo la Michael ha wo ya bua pi what wo la Michael wo ya bua wo la Michael ni TFM wo ya bua say wakotam obi abetina radio so o me gumi mi hufi and you will hear from my lawyers mo boss ni sika fina wanya no a ni sika fina wanya no a wo say ya money chem so wo my way mu no anya na fa ne me wate kana man ba mo kura mpo mo respect no abo gyan ma wenya mo first and last adamu ni ma mo betam radio no so abo mi din adi matam no me di mu see wo no picture beba betu TV so kwasia odi ni birthday a diamond apia beka se ayi afa ni wasi 2-bedroom kwasia fo na yamoya abuafu no also ogusu bempa is a stupid man mama wenya mo first and last enwanu na do for enwanu obi bi sam say today's TV no Facebook nkwada bi wo TV wo fia search today's TV digital wo satellite nso a search today's TV wo benya ni nyina e wo ho e wo TV so enya Facebook nko a ene e wo so what ma say shay my lawyers will write to you and the radio station. My lawyers will write to you and the radio station and kramaya Jimmy from one line. Asia nanu ya yase mu twetwetwe moja mo metre ba bia mudi moja na mo twetwe ne ko mutimi twetwe biem nanu ya yase mu twetwe moja ana ya twetwe moja na ye na mo de ko ye bisa mo so mo metre ba bia mudi moja ne ko mutimi di moja ne ko ye Asia onu krampo mo kotam ne metena radio no so bisa ne se moja na na twetwe na de coin aboa enanu awodi ni birthday ayase ye ko interview no hwe nanim dwobri wo se enyi camera ni free no so kwasiafo na momo de meme makotena mumu radio so me de meme makotena mumu radio so adi matem moma we nya mo first and mo last moma we enya mo first and mo last samu de mimi din be kotena mo radio jimi ne so simu be di matem me so Facebook adi mu me di mu pani na tem me di Fada Dickson atem me di despite na kasa me di na tem mo de mo pa mo nya biem na mo hwe mo pa mo nya biem na mo hwe me di na tem okrom ha bia asia na fa de me ono na fa de me ono na fa de me muwa muni mu years a me di si fie ma mabusuafo muni mu yi a me si fie ma mabusuafo a ono 2022 na fa ni wakwasi fie ma ni nua ma na mo eno kura matwa betu social media kwasiafo obi ko si fie no de betu social media mo senye obi de ka be kira mo senye so na mu ye bi
mo pese mo nko na mo nya na mo nko na yentie mu din aboa mo de mo san fa me nkotena mo radio so biom matche despite abam matche Fada Dickson abam na matche despite bana bam na matche ne bana na ne bano obana waware no matche na bam asia mo be a radio station say me ntina mo be a radio station da bia wodi ahenkan na odi matam asema woni evidence asema woni nyina so na wo gumi ho fi na wo di matam na wo gumi ho fi aboafunu na wo so Ola Michael and na wo so akotama kota eh na that spite obi a radio ni ma me wa ho ni bisamo eye mimiti na that spite bia sa Neat FM Peace FM no eye mimiti a eye mimiti na that spite bia ya na mo kan kire me na mintie eye minti mo kan na mintie na say eye mimiti dia ene agro ne be hyase brutal agro ne be hyase brutal because dia henkan adi matemu a mfimo ana Ola Michael wo so abeto aso afa na me be di mu mpanimfo na tem afa wo kogina court wa no aka kire court say ma me ni ti ni ba bi no why na ka kire mo say mo nkofa obi metena mo radio so e ma wiase nyina nwu ne hu fi kwasiafo mo sole mo so mo nya sika mo akọ school mo nim nyansa mo tutu akwan mpanimfo na respect mo you call yourself say you know the law but mutimi mam ho kwan e ma obi kofa obi hu betena mu radio station na atwa mu na obi antie no ajale for radio station na atwa mu no a obi antie no kwasia radio station na mu bia Facebook muntimi nya nipa 500 enhwe mo no moa makota mu obi abetena so over me obi ba obi yire obi maame obi nua ba obi dofo papa bi tse me emetena mu radio station so hu mani mu ase e wa bra mu ni evidence about what you people are saying mu ye nyan ema me wate e dia na ma ya Ghana fo okrom ase e dia na moje wo me ho e dia na moje enti dia momo ye na dia kina me so bi do bi betena me TV so no betena no say despite this despite that Fada Dickson this Fada Dickson that hey yeni musamo yeni munsam what was say some kwasia radio station amusu be gu ni pani mu asam no yeni munsam Neat FM Peace FM yeni munsam adam abama beso adam abama mensanom mabama beso also usu bempa planning ma be ku Santana mo ntimi angu mani mu ase no also fe de odi aduru Neat FM planning na mo planning ya na anya yie no sana Fada Dickson wo krom ha say that spite sana wo krom ha say ana wo Kwame amu your presenter Kwame amu edi tuo ni sikan ba me fie sana papa na wo krom ha o that spite na wo krom ha Fada Dickson na wo krom ha o ana Kwame amu de tuo ni sikan ba me fie ba mo fo boni sunti and oguso to radio station na adwuma and it shows clear say e kuna usu bempa e ka asem panimfo bi ka ho si emla me kumi no are you people telling me say mo your suspect ana are you people telling me say Fada Dickson and despite are you people suspects? I am asking you this question. Are you people a suspect or hot? Because Kwame amu ba mi fie ko be kumi o oye adwuma wo hefa Kwame amu ye adwuma wo hefa ana odi ahenkan adi mi atre TV so mu radio so adi matem odi ahenkan wo ye adwuma wo hefa ana be ku Santana so frɛ me pɛ so ogumani mu ase ne pa hyehye no ɔno so ye adwuma wo hefa ana fɛ de mu de aduru Ola Michael on ebe gumani mu ase despite this is a warning to you Fada Dickson this is a warning to you this is warning munyina mo ho onsam na wei a warning mama obi nsa metena mu TV no mu radio so from today na yen hwede ebesi despite a warning mun tagi wo mo na mun tagi wo ne mano mame asia muna mo hwe mi krom ha ana wo sika wo nkwa na wo kan yo usika no nkwa na wo kan se obi eba betena wo radio station di matem
And your first, and your second, and your third. It's a fourth time me. Enough is enough. Way a warning. A word to a wise is enough. It's enough. And I have the video. And I will consult my lawyers. Some Marasa Makwines will be met to be radio, so and go be anyone. You people will come and tell me. Masa, who seek out one corner, kind will seek out. And then when you have been a kind. Sana Missumi want me, dear men, corner me kind, and then you have been a kind. It is said, I may respect with despite. Now, I respect with Fada Dickson. Now, mean to be that Mojuma, your form, Pressy, I bet Kamasamono, Mumpo. Mumpo mu ye mema sabi muni che a ba free mu ba mu kra mu ye mema no mo waka se so mo mpene se e be kam asem na nya me me oba be se me kita che a me wo ba free me twam me yo ba tan o me wo ba free me twam enya me na mo be ma kwan se enwu me ho fi wei eya warning na mo dia mo pa mo san mo be metena mo radio no so na ofa mani mu nya fom ka dwuma me di mu me enu okrom ha no wo sika pa abatika wo nya sumdue who was sick up, but Kawunya Sumji. Adamabo be Abasunu Mamensano. Mabacamo. Mabacamo. Also, even this docket, we can't find it. Even this docket, we can't find it. And what's in here? Do my temono. See ya. Ghana for my family, see ya say. Your number no, 0257 003 113. 0257 003 113. Was it Ghana for more jealous so mama part too much? Now mama juma ya for wo musika bebrebe me fa ho. Despite wo sika dai man nyama sam Fada Dickson oni sika jeme. Obi na abi adwuma no hwe so. Eti Fada Dickson na mo no me enya na fe ne me. What must say? Me nya obi na abi adwuma me hwe so. Me ani mat sam manimu fifire. Abi madwuma eti Fada Dickson me on chairman. It's a want to be for Fada Dickson, Ola Michael. Want to be for Fada Dickson. I got now on who fear and Fabi got now on who fee. Odia and kind. So want to be for Fada Dickson. I got now on who fear and Fabi got now on who fee. Because Fada Dickson me on chairman. Me and my be my jumo. And you'll be a be a juman or family. Some shasomano. What must say? And I'm a penny in Agasa despite no sabe or one sika or no quality. And you're on the third yanimamidi. One more solo or no mudini sika memen kahubi. Mi yama juma any madidi. Mi yama juma ni madidi. It is said you move bunny so one no why you're the fono. Mufasa will bunny be mammy. Because men so me you'll be see you what it. What's see for Ghana for Mummy for Musia. And then all nights in a crofogo. Yeah, juma den nya sanketo. Nyame wo sra be sane. Makacha musa is a promise. Me more being for ministry into form. Me more being for many monyam to form. Which me never become a diachero. It's a promise. More being fashion a dream say, and it was such an empty debbie. Mushiami was a seer. I, your casua, pants and pornoso. Shiami. And now one wadian century, any bay chuma. A rather famous woman, ni pen or gia. One more pen more, minimum but nasa 101. A rather famous swab wow. Was it the law in Ghana will soon work? Like a law no the other work. Saints no say, ya mo usu empire tu na sheda.